Gloria a Dios. Muy buenos días, hermanos. Kay pakarin uskutitaom tantas kasains kay día viernes. Tukuy kankunao, hermanos, tata Dios pasutimpi. Son cotiayus kakachun. Muy buenos días. Amén. Picausan, hermanos. Sutingman. Amén. Tiarikuits, hermanos. Y kunantas ya ikusuins tata Dios pa palabraman. Y acharikusuins, hermano, kay palabramanta. Y gracias, hermano, y también, hermanos, saludarles a nuestros hermanos que también nos están sintonizando a través por la radio y decirle también, hermano, que sigan sintonizando y tal vez Joaquín Kunaka, hermanos, ni a través por vía internet, también, hermanos, ni a través por los radios enlazados, Casian, hermano Totora, y también, hermano, radio enlazado Casian, hermanos, ni Cochabamba, y también radio enlazado Casian Redención Pampa, y también radio enlazado Casian, hermanos, ni Suman, Hakay Maypich Casallanta Belén Tres Cruces, y también radios enlazados Casallanta, hermano Villazón. Así que, hermanos, ni tukuy paikunaman y tukuy wak radios también kay chapari llaktapi uraygorichis pakasanku, tukuy paikunaman pis, hermano, cachun de bendición en general. Amén. Y también tukuy pikunach también kay wayra siminikta uyaremos pakasanku a través por aplicación y también a través por internet y también a través por YouTube y también tukuy paikunaman son cotiayos kakachun kay pagarimpi tukuyma. Kunanta, hermano, tata Dios pa palabraman yaykusunchek. Es muy importante, hermano, yachakunains kay pakarimpi, hermanos, ni walejamus kakangichek y amapune konkapuichichu kankunaka, hermanos, falta kuichekchu. Tal vez may chicas una munan jamuita, pero ma atincho, ¿verdad? Cuánta gente quiere venir y no puede. Y yo sé que agua kingunaka kanku, hermanos, ni suman trabajajkuna por día y jornaleros. Y entonces patrón gamana fácilmente cacharemos gacho. Pero pikunach kans, hermano, taxi o micro, catituyo, yo creo que atinque, hermano. Sacar gorita o escargorita y después tal vez que iskay hora o que iskay hora media yorta pierde el gonque, pero chay vende naikit ateo, hermano, o 10 minutos pe vender goita. Pero si chuskan crey niguita churan kichari, hermanos. Entonces, así que es muy importante, hermanos. Kay pakanin, hermanos, ni Dios pa palabran manta yacharikusunche. Yachariku y kanka, tata Dios pa palabranta. Yachaku y tata Dios pa palabran manta. Ama lantisman kanin, hermano, como ikukunkichechu ari, amata konkorikunkichechu. Kunan rikunch, hermano, que el 25 de diciembre que ya taca, igual kutichipunko, hermano, ni suma ujlantita jena kutiguchipunko. Y charimanacho. Entonces, tata Dios kanin, hermano, palabran pequeño cancher, pikunachos, ña tata Dios ta rexikuncheña, ña rexincheña kaichurinta, evangelio Kati Sánchez. Manana niño canchis katinchichu lantisman como igukuita, ni ta katinchichu ni lantisman kongorikuita. Pero kunan rikunch, hermanos, que el 25 de diciembre paja, hermano, igual lantiman kutiguchipunko. Ma para mucho, hermano, lantinkuto jarigunko. Y creen que pay kunaka, hermano, de que chay tukimata ruaskawan runaka piensan que Dios ta kusichisas canchista. Piensan que pay kunaka Dios ta kusichisas canchista. Cuando no canch, hermano, iglesia okuma pay gusans, hermanos, ni chay lantista. Y may chica iglesias, pis, hermano, kaitaka participan kuraj, ichichanku tata Dios pa templonta. Charay kunerga tata Dios, no ka ajak piñakuineka, hamonka hakaywawas, pikunach ninkanku rebeldes makasuankuchu, paikunak patankuman noka tukuiman, nanaita llakita puti apachimusaj, porque maraykuch nin paikuna nogata wasanchawanku nin tata Dios. Mana Jesucristocho, hermano, wasanchawanch, sino que no canch wasanchanch tata Dios ta ruayninchejon, manakak ruaynincheso. Kunan yacharikusunche. Yachakuy tata Dios pa palabran manta. Ama lantisman como igukungichu, ni taja kongorikungichu. ¿Acaso hankan que católico, caticista? Manacho acaso kay chunka kaj kamachimpi, hakayley maypichus cargo chunka kamachimpi kashan, Moisés kelkerka, manacho akay ukupipis chay chunkamanta tatakura pichus carga, hermanos, ni suman, hakay romayaktapi paikuna chayta kichurparispa kunanga, ujinatatak paikunaka churayenku. Manacho acaso kay chunka kamachisqa urapi carga chaylantita kimana yupaychanata? Ari, kashan chay ukupi, kimana chaylantista yupaychanata. Chunka kaj kamachimpi ni warkanch ama waq Dioskunataqa ruwakunkichu nispa nerqa Moisespis, tukuy israelitas llaqtaman. Tukuy haqay ñawpa runasman, mana kunallanchu, hermano. Kunan qawarisunch. Kunan, hermano, rikushanch, hermano, kay 25 diciembre killataqa
piensasan con nispa que Jesús nacimos cante. Chay o hatun llulla, mana chay killapichu Jesús nacimos. Kunanka hermano imatazo asianko igualito pinusninku tohlantita hina churaykusanku kayman uhladomanta pinusninku churaykusanku kay altarmanta hermano arcoirista hina muyuta ruaykusanku y chay urapita hermanos ni lleno imakashan lante chaypi kashan pesebre chaypi kasan chay niño yesumanta ruasqa y chaypita ovejas tukima kasanku. A ver, cuando kan cumpleaños nikita yarika, a ver no kajina ruayka pues hayk imayna siente kunki Macosacho, ¿verdad? Entonces, hermano, kunanka kay 25 de diciembre ta uhlantita hinallata kutigo chango. Ahora, mana para mucho y mataron a ver campo peruna. Tal vez kan uyarimusawan que runa masi. Munaiman uyarinaikitam ama apagaicho kay radiota. Uyarik ukuri se kan que católico, hermano. Orkori chay Biblia católicata. Iñawiri. Kunan ma para mucho. Mana para muktik imatazwans o karinch o lantita o karigukos pamunans o seropatama wicharispa y chaypita kaparikusans agua tatay nispa. Pero si tata Dios nin Bibliapi kaychunka kamachimpi ama waq Dios kunata kanin ruakunkichu amata umuygukunkichu amata qonqorikunkichu. Imashkakutik a veces hermano campopi obligaita munanco hasta cuando católicos loxita munanco hermano chay cerro puntaman hermano parata mañaco hasta cristianos tamunasunkis obligaita. Pero que hay palabras ta cancún hermano allinta hapekakuichej allinta anotarichej mana chay trampaman urmanaygichej. Amén hermanos. Imaninta kunan que el libro Éxodos hatun hasta kainin iskaychunka huchuyta kaininta ujmanta hasta pishkach inininkama imaninta leerisuns. ¿Qué dice el libro de Éxodos, capítulo 20, verso 1 al verso 5? Imaninta tata Dios pa palabra, leerisuns. En castellano voy a leer, en quechua voy a explicar. Así dice la palabra bendita de Dios en esta mañana. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ningún semejanza de los que están arriba de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera, hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está. Si usted, hermano, escuchas ahí dioses, dice, por eso estoy leyendo dioses, no estoy hablando Dios, sino dioses. Dioses está escrito, hermano, con minúscula, no está escrito con mayúscula. Toda palabra que se escribe con minúscula está hablando de estos dioses de esta tierra. Todo mayúscula, todo Dios que habla con mayúscula, hermano, estamos hablando de Dios Todopoderoso. ¿Ya? Kunan keshuapi leerisuns, uyarikuna allinta, pikunach radiuto yarishangis volumi apaykuri. A veces una cajinata kay trampaman urmaygus pakashancho, mana palabrata allinta, ukurista. Kay hinata nin uyarikuna. Dios ka kay tukuyta parlaspanerka, mana pastor Lucianicho. Dios ka kay tukuyta parlaspanerka, Dios ninche, chay Dios atinio, mana pastor Luciano chpaktatas ni chawankiman pastor Luciano. Dios ka kay tukuyta parlaspanizunki kay pakarin, hakay punchay pipis, kunampis, kayapis, minchapis, hasta tata Dios amunankapapis, ni yasunqapuni kay palabrawan. Imaninta, no ka Señor niki tata Dios kani nisunki. No ka Señor niki tata Dios kani. Egipto manta orkomorgaiki, wat arunayapuni kaskaiki manta. Yo sé que no caen hermano, may pachachos, tata Dios pagliaktan. Hakay Egipto makimpi kasarkanko israelites no ven, chaypi kasharka faraón. Chay faraón ka hermanos ni mamunarkacho. Chay israelitas tata Dios ta yupaychanankuta orkopuntapi mamunarkacho. Kay faraón kamunarka paylata yupaychachikuita. Echaré manacho. Tal vez no canchis ajina, hermano, y tataiki, mamaiki, mandumpi unay carganchis, chay
picunatas canco ninchis, gilacatas, malcos, achachilas canco, yaicos canco como presidentes. Y chaypaj, mandumpi purina carca, ruana carca, charicha y fiestasta. Ajina carca kay faraón. Pero tata Dios kay pinisharka faraonta. No ka señoniki tata Dios kani Egiptomanta orqomurqayki. Wat'aruna kasallaqtiyki puni. Chayta palashan israelitasman. Yuyariku ya maymantataq noqa orqomurqayki. Maypitaq kasharqanki wat'aruna servidumpi hina faraonpa makinpi chaymanta noqa orqomurqayki nisan Dios israelitasta. Y ñuqanchiktapas kunanki killantataq tata Dios chay mana kaq kawsaymanta hermano orqomuwarqanchis qanta y ñuqata. Y charima nacho hermanos, maniga kusunchu. Kinsakappi maninta. No kamanta hawaka waq Dioskunataka ama kachunchu. Imanin. No kamanta waq hawaka waq Dioskunaka nin ama kachunchu. Pitaq kayta nisan tata Dios. No kamanta hawaka nin ama waq Dioskunataka nin ruwakunkichu. Amataq ima lantisma amataq ima lantita ruwakunkichu. Imanin ama ni ima lantita ruwakunkichu. Ni cieloman kaqman riqch'akuqman nin nitaq kay hallp'a kaqman riqch'akuqman nillataq yakuman kaqman riqch'akuqta nin lantitaqa ruwakunkichu. Ahí está. Tata Dios nisan kayta llaqtanman pitaq llaqtan no kanchsa hermano. Kangu yarimusawanki maypichati yakunki a través por internet kay hermano residente boliviano, Argentina, cochabambino, kay hermano peruano, kay mayqinpis hermano, esta palabra es dado para todos. Kunan runa kacharayku hermano imatallikun hasta intita ves hermano hatunchen pita kayta ruan socialistas tata inti umamaquilla kunanka madre tierra imanin kaype ama kay kunamanqa k'umaykukuy tata Dios intita ruwarqa nada más hermano kay munduta k'anchanampaq mana hermanos ni payta yupaychanapaqchu mana hatunchanaypaqchu. Tata Dios hermano ruwarqa hermano mamakillata nin hermano tutan k'anchanapaq mana pawikananpaq mana Dios tahina yupaychanapaqchu. Tata Dios nin hermano kay hallp'ata ruwarqa kunan payllata hamuspa kay hallp'ata hermano terremoto hamunqa destruinqa kay hallp'ata y no ganchista kay hallp'apatapi mana kaqkuna Dioskunatas ruwaykunchis. Madre Tierra de Españata hallp'ata Virgen Mariata hina qhawashanchis hallp'ata. Entonces ¿qué tal hatun pantaypi nuqanchis kanchis? Tata Dios kayqa nin kay chunka kaq kamachiyninpi kashan nirqa tata Dios ama waq Dioskunata nuqamanta hawa ruwakunkichikchu nisharqa tata Dios ninchis. Pisqa kaqpiri imanintaq leerillasunpuni ama qunqurikunkichu chaykunamanqa. Ahí está. Ama qunqurikunkichu. Ama qunqurikunkichu chaykunamanqa nin amataq yupaychankichu. Entonces kunan hermano qawarina kay 25 de diciembre killapiqa imata ruwasyanku arbolitunkuta pinomanta kayman churayukunku altaresman hinaspataq wakiykuchinku hermano arcoirista hina pinusmanta chay pinus urapitaq pesebrenku kashan yesumanta ruwasqa y chaymantaq nishanku vigillatawan ruwarisunchis hermanos kanqa noche de vigilia. Entonces, si no kanchis kunan vigillata ruwasunchis, kikillantataq ruwasunchis, entonces, tata Dios manqa agradasanchikchu, mana. Si no kanchis vigillata ruwasunchis, pero mana churakusunchu ni arbolitunchista kay ladoma, ni taq kay ladoma arbolituta, ni taq pesebrinchis kanqachu ni ima kaypi. No kanchis como cualquier día vigillata ruwasunchis, chayqamanta manchachikuspa tata Dios ninchikta yupaychasun hatunchasun chaychisi. Pero mana no kanchis hermano ni ima ch'ichita apaykamuspa kay yupaychana wasiman que no kanchis ni ima ruwananchis kanchu. Pikunachus hermano ajinata ruwasyanku arbolitos ninkuwan intercambio de regalos. Maychika iglesiaspi kanqa mediodía hermano intercambio de regalos. No kan regalawa y no kan regalasqayka ajin intercambio de regalos. Y sapa iglesiapi la mayoría pasan hermano kay. Si kayta ruwasyanchis chayqa paganuspata iglesia chayqa mana Jesucristo tata Dios pa iglesianchu. Tata Dios pa iglesia mana chaykunataqa ruwananchu tiyan porque nin kaypi ama nin hermano qunqurikunkichu chaykunaman amataq yupaychankichu. Imaraykuchus noqa señorniki tata Dios kani sinchi celoso nisunki. Dios noqaqa nin hermano chiqnikuaqninku huchasninkuta castigasaq
tataypa huchasninkuta wawasninkupi castigasaq chantanin alchisninku wawasninkupi kayqa tawakaq miraykama tata Dios permitin maldicita charayku hermano kay hallp'apatapi runaqa noqallanchistaq chay manakaq ruwaykunasninchikwan chay maldicionesta tarikuynas porque nin tata Dios noqa kani nin sinchi celoso imaynatachus qan nobe kayladapi kashankis cosas mamunankichu warmikitaqa nipi marqariqa kapusunanta nipi uqllakapunanta verdad celoso churakunki celoso kasqaykipiqa tal vez maqanarpakunki kirumpa akirpanki ñawinta hermano taparpanki senqancha hallarpanki chay pichus warmikita tupasan chaytaqa chari razonniki porque qan kanki qosayman ajinata kaypi nin tata Dios noqaqa kani celoso. Amén, hermanos. Entonces, hermano, tata Dios niñoka castigasa hakaypikunach nin hermano kaykunata ruwanqanku chayqa castigasa mana noqachu mana noqamanchu tokawan chay castigo tata Dios llata nin noqa castigasa tatanku huchasninkuta wawasninkupi castigani chanta nin alchisninku hawasninpi ima nin noqa tata Dios kallgurikusaq kaymanta mana pastor Lucianuchu wakinqa nin kaypita hakay pastor nin munam castigananta mana noqaqa nishaykichu noqa castigasqayki sinoqa tata Dios nishawanchis kay manakaqkunata ruwasqanchispi pay nisan noqa castigasqaykichik tatas que qankuna wawasniykichikta manakaqman infiltraciankichik alchisniykichikpa wawasninkuta manakaq yankunaman apashankichik noqa castigasqaykichik niwanchik tata Dios. Ahora, señor kayku pikunachos, pastores, predicadores kayku, manakakta ruasaku, igualito tata Dios hermano, chay castigonwan castigawasaku, mana yaykukta saqiwasakuchu hanaqpachaman queda kapusaku, manakakta yachachisqaykurayku, manakakta iglesiata pasqaykurayku. Yo creo que no kayku churasqa hermano, kay palabrata kasuchinaykupaq, junt'achinaykupaq. Amén, hermano. Chaypaq churasqa kayku si qan mana munanki junt'ayta yachayqa problemaykina manaña problemaychu noqaypata kanqa. Amén, hermanos. Charayku kunan nisunchis qawari imatas ruwanku ma para munchu igualito imatas ruwanku chay lantinkuta oqarinku chay lantinkuta oqarispataq cerropataman rinku chaypita qonqurikusanku imanin Bibliapi ama qonqurikunkichu chay lantismanqa amataq yupaychankichu imaynatataq kunan uyarimuwanqa hermano ullumanta ruwasqari imaynatataq uyarimuwanqa hermanosni ari yesumanta ruwasqa rumita chaypi churarpakusaq imatataq rumi uyariwanqari mayhina ignorantestaq kanchis pero ignorantes no canchis kanchis paykunapaq echari mundupaq no kanchisña evangelistas kanchis ignorantes pero paykuna kanku chay ignorantes más bien yachanchis ñuqanchis pitachus qatisqanchista yachanchis ñuqanchis pitachus sirvisqanchista y yachanchis hermano imaqtinchis ma qonqurikunchichu chay lantisman imaqtinchis mana yupaychanchichu ñuqanchisqa haqay kawsaq tata Diosta pichus wañusqamanta kawsarerqa chayman qonqurikunchik y chayman yupaychanchis hermano t'aqllarikuy kusiywan aleluya. Achito manachu kayachakuy. Imanintaq kunan Levíticos 19:4. ¿Qué dice Levíticos 19:4? No os volvéis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundación. Yo Jehová Dios. Aquí dice Dios también. No se volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundiciones. Yo, Jehová, nuestro Dios. Dice, ustedes no vuelvan a estos dioses, no se hagan otros dioses dice hermano, dioses hermano de funciones. Maipis hermano fundinku, maipis hermanos ni chay Dios kunataka hermano ruanco hermanos ni fundición ta ruanco mentas o fierrota kan fundinki kikillantata hermanos ni. Pero con tanto kemanita keshuapi lerisuns. Ama lantisman qonqorikunkichu uyaritz. Ama lantismanqa qonqorikunkichu. Amataq nin Dioskunata metalmanta unuyachisqata ruwakunkichu. No camin Señor niguega tata Dios kani. Ahí está.
ama lantismanka nin kutiricunkichu. Laduykipi kaqtani amaña kay lantismanka kutiricunayki kanchu. Mana no kanch ni ima ruananchis kanchu, hermano, 25 de diciembre, ni siquiera, hermanos, ni chay fiesta, carnavales, ni ima lantimanta ruasqaman ñuqanchis mana no kanch chimpaykunanchis kanchu, nitaq mikhunasninkuta, nitaq nimankuta antojananchis kanchu. Charayku kaypinin ama lantisman q'umuykukunkichu, amataq Dioskunata metalmanta unuyachisqata ruwakunkichaqchu. No qase nikichaq Dios kani. Kay kunan imaynata, hermano, chay Dioskunasninkuta ruwanku qhapaq runaqa, hermano, qhapaq kayninkupiqa qullqimanta unuyachispa metalta ruwaykunku chari hasta oromanta. Wakinkunaqa, hermanos, ni virgencita ruwanku yesollamanta ruwaykunku. Entonces, chaypita hamun pintar parin, chaymanta, hermano, achayaykuchinku, tatakurataq yakuan sequilones bendeciykarpan. Y no ganchistaq chaypi creenchis. Y manchachikunki chay yesuykita p'akiyta. Tal vez qan uyarimusuwanki pastor manchachikuni, imata manchachikunki kombuwan hap'ispa p'akirpay. Tal vez chay wasiykipi chay k'ulluyki sikillapuni fiestayki kashan apamuy, hermano, kaypi mut'ichi achikapusunchis kermespaqpis. Tata Diosqa k'ullutaqa ruwarqa, hermano, llant'apaq, mana Diosta hina ruwaykukunaykipaqchu, imata manchachikunkiri. Rumitaqa Tata Dios ruwarqa nin, hermano, wasita ruwakunapaq, columnasta ruwanapaq. Imata manchikunki chay rumita. Iskaykaq yachakuypi maninta. Pirunallapis nin, hermano, chay lantita ruwakun chayqa, Tata Dios nin maldisisqa kanga nin chay runa. Ahí está, mano gachu maldisishani. Pillapis nin, hermano, kay lantista ruwan chay runa, o qhari kaspa, warmi kaspa, chay lantista ruwan, ullullamantapis, rumillamantapis, ima fundisqallamantapis ruwan, nin, noqa Tata Dios maldisisaq chay runata. Entonces, pikunachis, hermano, rishanchis parata mañakuq, hap'irisqa, hermano, rishanchis, hermanos, nin chay lantinchista oqarispa. ¿Será que Dios uyarimusunkichis? La mayor parte, maypicha, chay santos ninkichihwan rinkichis oraj, hasta peor maparakanchi, o sino peor granizo hamun. Porque hasta maldición hamunka. Creenkichu qanchayta ruwaspa, Dios ta kusichisasqaykita, hasta peor, bravo sagrata kutiyuchinki. Kunant ukurina kachu, ichari manachu. Deuteronomios 27:15, imanintaq. Maldito, dice, hermano, el hombre que hace esculturas. Maldito el hombre que hiciere esculturas o imágenes de función. Abominación a Jehová, obra de mano de artífices, y la pusieren en el culto. Y todo el pueblo de Israel dirá amén. Ahí está bien clarito. Yo no le digo, hermano, no soy yo el que yo maldigo a aquellos que hacen, hermanos, sus imágenes, sus artífices de fundidos que están haciendo. Dios dice, maldito aquel hombre que hace esos dioses fundidos. Dios maldice. Jeshua Pimaninta. Maldicis kakachun imayamantapis lantitas runak ruaka. Tata Dios maldicisan kaipi imayamantapis nin lantitas ruan chay runachayqa. Y pakaykunmantaq nin yupaychanampaq. Chay runaqa nin makinwan ruwasqaqa Tata Diospaq ñawpaqinpi ancha millay kuchi. Chayta uyarispa israelitasqa nirqanku ari ajina kachun tatay. Imanishantaq Tata Dios pillapis kay lantista nin mayqin runallapis u warmillapis chay lantista ruwaykukunqa chay warmiqa nin kanqa maldicisqa. Ichari manachu. Entonces cuando kan hermano itapuriki, cuando kan hermano wasikipi chay virgencitata hap'iyukushanki, chay yesomanta, chay maderamanta, creenkichu wasikiqa bendicisqa kashasqanta, maldicisqa. Se kan hermano hallp'aykipi kashan chay virgencita, chay maypichus ninki hermano pachamamay, creenkichu chay hallp'ayki kasasqanta bendicisqa, maldicisqa patapi chay hallp'ayki. Porque nin Tata Dios chay runaq makinwan ruwasqaqa nin Tata Diospaq ñawpaqinpi ancha millay. Pikunachis hermano kay Dioskunitata hap'ikushunkichis chay santosnikichikta nin chay idolosnikichikta millay hucha nin Tata Diospaq ñawpaqinpi. A ver, noqa kunitan kan hermano kawsashay y kawsashaqtiykita laduykima, a ver, muñeco churayapasqayki ksitunta. A ver, auto kan manejanki hermano laduykipit kiksitut muñeco churayapasqayki kaypi tiyanqa mana rabiakunki. Hap'isu pach ima kay
¿Acaso Dios, hermano, no gansina wañusqachu kashan? ¿Acaso Jesucristo, hermano, kanhinachu mana nihaykaq kawsaremos wañuymanta? Manachu payqa wañuyta atiparqa? Payqa kawsashan. Ma payqa necesitanchu, hermano, no kanchis pay kikinta ruwakuspa wasinchik uchuman churaykukunapaq. Manachu payqa nin tutap'unchay noqaqa qankunawan kashani nispa niwarqanchik. Hatun tahllarikuy kachun Iglesia de Cristo. Ajina wasisninchik, ajina hallp'anchis, ajina llaqtanchis maldisisqa. Chayrayku kunanqa sapa llaqtasninchispi, kay sucre llaqtapipis no ves sapa kay maypitaq tawa lluqsinasninkupi siempre kasan chay estatuas. Haqay rabelo ladoma rikunguis hermano chaypi kashan chay estatua guerraloma chay uritanpi charimanachu. Chay rumiman qonqorikunqa. Wasisituras ruayapusqanqa. Ruwakunanga Dios ninguichisqa. Haqay tejaradoma ringis igualito. Haqay Cochabamba lluqsins igualito. Totalmente encadenasqa supayman entregasqa llaqtasninchisqa. Chayrayku nin tata Dios noqa maldisisaq chay llaqtasta, noqa maldisisaq chay runasta. Mana ni shanichu noqa, sinoqa tata Dios palabrampi nisan, tata Dios man tocan. Amaña noqanchisqa pikunachus palabrata yachakuspaqa ni ima lantispi creenachu, ni ima lantita wasiykipi ruaychu. Ama ni ima lantiman qonqorikuychu, ama ni ima lantita yupaychaychu. Picaunsan hermanos, kinsakaj yachakuypi manintaq. Chay lanti ruwasqanchisqa chayqa nin qasi manakaqlla, mana imallatapis nin hermano palapasunkimanchu nitaq nin consolasunkimanchu. Qasilla chay lantita ruwakuqkunaqa, chay lantita ruwanchis chayqa nin qasi manakaqlla, mana ni ima yanapataqa ruwanchu hermanos ni. Isaías capítulo 44 verso 9 al 10. Imanintaq Isaías libro kicharisunchik capítulo 44 verso 9 al verso 10. Castellano pelereza. Los formadores de imágenes, de tallas, todo ellos son vanidad, y los más preciosos de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundó una imagen de que para nada aprovecha ese ídolo? Eso es cierto. Que yo apeleriza. Lantista ruwaqkunaqa casi manakaqpaq kanku. Chay lantista ruwasqaqa casi manakaqpaq kanku. Casipaq. Tiempoykita pierdechissunki. Qolqaykita gastachisunki. Casipaq. Maychika k'achitu ruwasqapis casi manakaqlla. Kunan k'achituchu manachu. Kunan kay niñituta imanta ruwayunqanku. A ver hermano, kay 25 de diciembrepaq. K'achituta pintayunqanku. Ñachawa kinkunaqa pintayujankuña chari. Pintashaypi tinkuyujanku. Imamanta sirven k'achitupaq kasqan. Kayta nishan tata Diospaq palabran. Leriasumpuni. Imapaqtaq sirven ujlanti llulla manakaqman pusaqri? Imapaq sirven ujlanti llullakaqman pusasasunki? Ni siquiera cheqankaqmanchu kay lanteq apasasunki. Ichari manachu. Chay lanteqa nin mana, chay lantita mana atinkuchu nin parlayta, chay lantisqa ma atinkuchu palayta. O palapasunkichis, a ver noqa tapurigichis. Qankuna tal vez una imamas kapusurqachis palapasurqachischu chay lantigichis. Palapasurqachu chay rosarioyki. Palapasurqachu chay virgencita. Palapasurqachu hermano chay tata Santiagoyki. Palapasurqachu hermano chay k'aspimanta llaqllarparqanki chay pachamamayki, chay virgen mulliyki palapasurqachu. Manali palapasurqachu. Chayrayku nin imaynatataq pichus chaykunata ruwaqa nin runaqa paykunapis nin hermano ni entiendenkuchu. Ni qankuna kikikis atinkichich entiendeyta imatachus ruwasqaykichikta chay lantiswan niwanchis. Chaypi manintaq ay qanmanta runa nanaywan niwanchis. Ay qanmanta imaraykuchus llulamanta, ay qankunamanta imaraykuchus ullumanta llaqllasqa lantisman ninki rikch'ari nispa. Campopiqa imata ruwankichis.
Kolke makanchu, kuringichik chiquitaman, mulliman, y chaymanta llaqllar paspataj, Dios ni gichekta ruarpakungi. Charaykunin tata Dios campuruna mañata nishan. Ay kankunamanta, llaqllasqamanta nin Dios ruakuqkuna. Y chaylanteqa mana atinchu nin palayta, chayraykunin imaynatataq pichus. Kayta ninman, kay qasilla chay k'uyumanta lantiqiqa mapa lapasungichu nitaq kusichisungichu. Imaraykuchus k'uyumanta llaqllasqa lantiman ninki, riqch'ari nispa. Mana palayta atinchu, mana palayta atiq. Rumismantaq ninki, sayari nispa. Chaykunaqa imatapis willasunkuchu, mana ari willasunkuchu. Mana imaraykuchus mana kawsankichikchu kanku. Qoriwan, qolqewan sumaq pintasqa luchisqa kanku qasillapaq. Ichari manachu, qasillapaq qoriwan pintaykunku qasipaq. Chay k'ullutapis hermano qasillapaq pintayunkichis. Maychiqa kankuna hermanos ni manara Cristota reqsichaspa uqdia purinasta chay Diosta q'ipiriykuspa rirqanki. Ichari manachu, chinela p'itikuyta, uhuta p'itikuyta. Q'ipisunan karqa Dios ninki chari. Antes qanta q'ipisunan karqa waq q'ipinaraq chay Dios ninkiqa. Unan kay ch'isipikunas vigilata ruwanqanku hermano chay niñunkuwan chaypi iglesia ukuspi. Chay niño hataremos para ver orachun saneachichu onqusqasta ver. Imatas ruwanqa chay niño. Imayna hatun pantaypitaq hermano urmaygushan kay iglesia evangélica también. Qué triste. Maychica iglesias como ciegos. Urmaykapusanku tayman. Pero no canches hermano, mana urmananchichu tiyan chayman, ni marayku hermanos ni. Amén hermano. Ama kankay 25 de diciembre peqa hermano, ni imatas ruakuychu, paqta kuchisitusta ña mink'aygushawankiman, paqtataq kuchisituta puni nin pastor nin mikhukuna. Ñawpaqman t'inqanapaq, kuchiwanchu ñawpaqman rinki, o Jesucristowanchu ñawpaqman rinki. Entonces imaynataq han creeshanki hermano, cosas que no debes creer. Chay q'uqlanti. Kunan hasta achata lantita hina ruayukunku. Chari kay ayunaykupaq rimata ruwashanku. Puka canzoncillo rantikunqanku nin munakuy mana chinkarinanpaq. Creenkichu hermano puka achata lantita hina ruayukunku canzoncilluta lantita hinata chay acha ruayukunki. Creenki chay canzoncillo puka churaykuspa munakuyninki allin risunanta. Idolatría. Kunanqa hermano imata ruwanku q'illu canzoncillo rantiykuspa ninku ima ninkataq kanga prosperidad. Q'illu canzonpichu creenki chay idolatría. Kunan canzoncillutawan yapayunku. Maypis q'umir canzoncilloqa $1,000 gananapaq en Españata. Chay idolatría. Mana nuqanchis kanchu hermano chaykunapi ni piensanallaykipis. Ama chaykunaman nuqanchisqa urmanachu. Amén hermanos ni. Charayku noqa niyki runamasi kawsaqi kayqa astawanchu nuqanchis hucha mirasan kay mundupi. Cuando astawan hucha miraykun kay mundupi pisi para. Cuando astawan hermano hucha miraykushan pisi poqoyninchik. Cuando hucha miraykushan onqoytaq yapayakamushan. Imarayku qantukurinki imarayku. Es que runa astawan miran, pero miran astawan peor huchapis miran. Pero qué tal cosachos kanman runa miran, hasta wantaq tata Dios man kaskayakusuman, hasta wanaq tata Dios qaparatapis tiempopi para chimunman. Pero runachos hasta wan miranman, y hasta wanchos tata Dios man kaskayakusuman, hasta wan hermano tiempompi qhipakaq ñawpakaq parapis paramunman. Si ñuqanchikchus hermano kutirikusunman tata Diosman, entonces mana hatuchas onquykunasqa hamunmanchu, mas min chinkaripuman imaqtin. Porque tata Dios nerga, si chus kay llaqta ñuqaman q'umiykakamuwanman. Y ñuqapis kutirikuspa nin, aún castiganay kashaqtin mana castigasaqchu. Aún onqoyta apachinay kashaqtinpis mana onqoyta apachisaqchu. Porque maraykuchus kay llaqtaqa ñuqaman kutirikamuwan. Y cuando kay llaqta ñuqaman kutirikamuwasqanraykutaq ñuqapis sonqoyta nanachikuspa castiganay kashaqtinpis mana castigasqaykichikchu niwanchis. Fuerte aplausos a Cristo Jesús, Iglesia de Cristo. Qué linda promesa tata Dios pata, pero no cancha y promesata macasunchicho.
Lindo kashan tata Dios pata ni wasqanchisqa y no ganchista mana kay tata Dios pa nisqantaqa kasunchikchu. Por alto pasapuins. Y chari manachu hermanos ni. Entonces tata Dios qawari imani wanchista. Pikunachus hermano. Kay pakarin uyariwaitz. Pikunachus hermano como iglesia. Ama urmaichis chukayman, tukuy ministerio Jesucristo rompe las cadenas, o tukuy pikunachis canchis, cuerpo de Cristo. Maykempis kachun suti, denominación. Maykempis kachun chay iglesia que sutin, sea kachun asamblea poder de Dios Cristo, viene luterano, asamblea luz de vida. Maykempis kachun suti, hermano. Pero kay palabra ka oglia kasan tukuy pajosca. Creíman que kan hermano, kay lantista ka manaña iglesia ocupi ruakunaygita. Manaña chay anchitasta chay estrellasta iglesia punkuman churaykunaykita. Manaña wasikiman hermano chay anchitasta ventanas manchuraykushanaykuta. Manaña wasikipi chay pinitusta warkuyguspa. Manaña chay día hermano buyuylusta wasnikipa ruanaykita. Manaña chay día picanasta ruashanaykita. Imaqtintaq mana kunan ruwarqukunkichu. Imaqtin chay día puni qhatichikuyta munanki. Imaqtin mawaq días ruwakunkichu. Imaqtin chay día puni ruanaykitiya. Paqtataq chay día puni 12 frutasta mikunaykitiya. Imaqtintaq kunan ma mikukunkichu. Imaqtintaq sigi hermano chay egipcios pata chay paganos pata Dios ninku diata imaqtin kan munanki kan inoqa sigiyta. Noqanchis mana chaykunapaq churasqachu kasanchis. Mas min Bibliapiqa nin amaña qankunaqa chaymanta nin chaqrukuychikchu. Mejor ayqikuychik, aqakuychik. Amaña nin hermano chichipaq kaqtaqa llank'aykuychikchu. Picausan hermanos. Si verdaderamente kan como iglesia de Cristo munanki ripuita hermano, kay palabrata chura ñawpaqaykiman. Chaypi iglesia tapana ñawpaqman. Ama iglesia taka munaynikiman apaykachaychu sumaq predicador, o sumaq evangelista, o sumaq apóstol, o sumaq profeta, o sumaq predicador kanininki. Mayman iglesia tapashanki. Mayman encaminaciones iglesia noganchik. Tata Dios pa palabra manjinacho hermano limpucha Sánchez, uchayri kay paganos pata iglesiankuta hinayatachu kikinta pasanchis qhepangutari. Ukurina kachun, ama nipi, kayman uhlaxman, chay supaypaq uhlangman urmachunchu. Tukuy pikunachus hermano, ruasyankichik. Chay kuchisitusta wakichispa. Chay mosuhuatapi hermano preparaciankichik. Mosuhuataqa mana kanchu, ni siquiera palawaychu mosuhuatamanta. Mosuhuataqa mana kanchu hermano. Bibliapiqa nin astawan watamanta, watasqa mawk'ayapusan tukukuynin manchayapusan. Sichus allin wata kanmanqa, entonces para ñachachuqllupis puqurishanmanña. Kay killapiña hermano papaqa hallmarisanaña karqa, charit ikarisanaña karqa. Kunan ni siquiera tarpullankipisraqchu. Ni siquiera barbichutapis ruwankiraqchu. Imayna allin wata ninki. Charayku tata Diospa nin piñakuynin hamushan kay hallp'apataman munduntin enteroman. Imarayku porque kaylantista astawan hermanos nin mundupi uqharikunku. Kaylantista astawan hermano yupaychanku. Piñasqa tata Diosninchis kashan munduntinpaq. Kay 25 de diciembre peor sutinto qarisparaqtaq. Nishanku lantita yupaychaspa que Jesús nasisqanta nada más Tamuz y Semiramis nacerqa chay fechapiqa. Chaymanta kashan rabiasqa tataña sanaq pachapi. Q'umuykunchis mana kaq Dioskunaman. Tukuy pikunachus kay Dioskunaman q'umuykunchis. Ripusunchu cieloman o queda kapusunchu. Maypachachus nin uqarisqa, uqarikusunchik. Maypachachus nin uñawi ch'ilmaypi uqarikapusunchik. Tukuy chaylantista yupaychaqkunaqa, tukuy kuchita ruwaqkunaqa nin mana ripusunchu cieloman. Chayrayku nin kay 1 Corintios capítulo 6 verso 9 al verso 10 imanintaq. Kay huchas qallarin kay fiesta ocupi. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está bien claro. Chay fiesta ocupi chay hina huchas ruakun. Chay lantita yupay chay nikipi chay kuna ruakun. Jeshuapi maninta. Manachu ayachangichej. Mana chekanta kaqta ruakunaka. Dios paq reynonta herenshata hinaka mana hap'inankuta. Entonces, tapurikuna kay momento. Han como cristiano, evangélico. Tapurico y han como pastor, encargado, líder. Tapurico y profeta, anciano, diácono. Ruashangichu kay palabra manhina chekankakta.
Manachu ayachankichis mana cheqan kaqta ruwaqkunaqa nin Dios paq reynonta herenciata hinaqa mana hapisunchu. Imanitaq chaypi ama pantakuychaqchu. Laduykipi kaqtani ama pantakunachu hermano ya palabrayachis qamanta palapay chay hermanoykita laduykipi kashani ama pantakunachu. Manaña kanchu noqanchis waq Dioskunaman qunqurikunanchis waq Dioskunata hermanosni q'umuykukunanchis. Manaña kanchu hermano kay tonqoraykiman churaykukunayki warkhuykukunayki cruzkunasta. Ma kanchu hermano. Imanintaq ama pantaychichu kunanchi hay fiestaspi kay maypichis hermano chulchunquis tusurinqanku no ve. Entonces maypichis hermanos ni chulchunqas tusurinqanku jovencitos machayunqanku soltero puro kuchichakuqkuna chaypi kuchichaykukunqanku maychika jóvenes chulchunquipi tususpa ajina chay lantaq ususninkupiqa chay hina huchi qallarinqa soltero puro hermano kuchichanayunqanku. Lantita yupaychaqkuna, ahí está lantista kuna yupaycharishanchis kay niño Jesús que Jesús nacikusqa nispa nada más churayukuspa hermano niño pesebreta chay lanti yupaychashanku ni siquiera chay día Jesús nacikusqanta. Casaraspa kashaspa wawan kuchichakuqkuna chaypi kuchichaykukullanqanku tumasqa chay fiestaspi. Y chari manachu hermanos. Qhari kashaspa warmiman tukuqkuna q'ewa runaspas igualito. Qhari pura hina nakuqkuna hinallataq nin suwaspis. Kunan kay año nuevo kay Navidad killapiqa suwapaqa grave kashan. Porque recogeshanku hermanos ni imata aguinaldos ninkuta suwaqa al tanto qawarishan. Chaypaq suwaqa hunt'aygamun llaqta ukusman. Entonces kaypi ninchari sut'isituta niwanchis maldisisqapuni kankichis. Icharayku nin machakuqkunapis maldisijkunapis ch'awkiyaqkunapis manapuni Dios paq reynonta herenciata hinaqapinkichaychu. Ahí está. Mas ripusunchu queda kapusunchu hermano. Tukuy kay huchata ruwaqkuna. Ama charayku hermano kaychu han iglesiaman hamullaq o asientupi chukurpallaq. Sinuqa kunan kay palabra yarisqaykita kawsay. Amén hermano. Tata Dios kay maniwanchistaq. Soqtakaq yachakuypi. Wawitasni amaña qankunaqa ninchay mana kaqkuna yankunamanqa chay lantismanqa thaskiykuchishchu q'umiykuchishchu niwanchis. Primera Juan capítulo 5 verso 21 imanintaq. Hijitos, apartaos de los ídolos. Amén niwanchis. Wawitasni, apártense. Hijitos míos nos dice, apártense de los ídolos. Qhechwapi imanintaq. Wawitasni, lantismantaqa t'aqakuychaq, ayqikuychaq. Incluso tata Dios nisunki waway chay lantimantaqa t'aqakuy ayqikuy amaña qunqurikuychu amaña yupaychaychu. Tata Dios nisunki wawitay imayntas qanku tata mama kanki wawitayki ma kasunkichu wawitay amaña kayta ruwaychu. Kayta ruwaqtiykiqa mana allinchu waway risunqa mana allinchu paqarisunqa. Ajinata tata Dios nisunki waway kayta ruwanki chayqa ma allinchu risunqa ni llasasunkitaj. Amén hermanos. Amapuni qankunaqa chay lantismanqa ruwaykukuychikchu. Amapuni yuyarikuychikchu hermanos ni qankunaqa kay 25 de diciembretaqa Jesucristonchisqa nasikunman karqa hermanos abril killapi. Pero mana ninchu hermano ima fechapichus. Abril killapi justamente Bibliawan hinaqa hermano abril killapi Jesús ninchisqa nasikun. Mana diciembre killapichu. Pero nillataq Bibliapi tarinchishchu hermano Jesucristo mana erqachu Jesucristo pes discípulos ninta kunan día y kashan fiesta ruwarisunchis mana solamente fiestantaqa ruwakurqa hermano pichu saqay faraón la ruwakurqa chay hatun fiestantaqa. Amén hermano. Nitaq Bibliapi nerqachu sapakuti noqamanta cumpleaños nita yuyarikunkichis mana nerqachu Jesús. Wañusqanmanta hermano nerqa más bien kay senata chay antata mikuspa noqamanta yuyarikuspa sapakuti ruwankichis. Ari chaytaqa yachachiwanchis kipay wañuyta atiparqa chayta. Que wañuymanta kawsarimusqanta ari yuyarikunchis hermano chay antapi chay vinuta uhyaspa yuyarikunchis hermano lo que matas tata Dios nerqa chaypi yuyarikunkichis noqamanta sapakuti kay antata mikuspa kay vinuta uhyaspa noqamanta yuyarikunkichis. De que payqa mana wañusqachu quedakurqa hallp'awkupi sinoqa wañuyta atiparqa. Ajinallatataq noqanchispis hermano paypi creesqanchisrayku atipallasuntaq tukuymata t'aqllarikuy simintin makisituntin glorificaspa tata Dios.
Qué interesante. Sichus kais hanchis kaje achakuypi. Sichus kay llaqta nin noqaman kutirikuamuan manchayqa noqa perdonasaq nin Tata Dios. Interesante. Dice, si este pueblo, si todo el mundo entero, dice, todos los habitantes del mundo, todos los habitantes, dice, si ellos vuelven hacia mí, yo también volveré a ustedes, dice Jesús. Si chustin kayllaqta mundo entero no kaman kutirikamuaman, no katak perdonasaq nin Tata Dios. Dispuesto casi. Pero mamonankuchu chay lantinkuta saqayta. Mamonanchu chay iglesia romana chay lantistinta saqayta. Lamentablemente si mamonankankuchu saqayta, Tata Dios papjiñakuyninqa sí o sí hamunqa, hermanos. Imanintaq kunan Segunda Crónicas capítulo 7 verso 13 al verso 16. Lerisunchis kay Tata Dios pa palabranta. Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 13 al verso 16. Y si yo cerrare los cielos para que no haga lluvia, ahí está, ¿qué dice Dios? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare, dice, a la langosta que consuma a tu tierra, o si enviare, dice, pestilencias a tu pueblo, enfermedades, y si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo recibiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos, a la oración de este lugar. Porque ahora he elegido el sacrificado tu casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estará allí para siempre. Kodan Jeshuapi lerisa uyarichak imanintaq. Sichus mana para chimuymanchu hallp'aykiman chayqa imakanman. Sichus mana ñoqa parata hallp'aykiman para chimusaqchu ima pasanqa. Ahí está. Tata Dios nishan. Chayri langostasta kachaykamusaq kampuykiman araykunanpaq chaqraykita. Uchayrinin chayri aylluyman onqoyta apaykuchimuyman chayqa. Tata Dios kaypinin, si ñoqa mana parachimusaqchu hallp'aykiman, imanankitaq nisunki. Imanasuntaq. Si ñoqa Tata Dios nisunki langostasta más bien kachaykamusaq. Si ñoqa nin ashka onqoykunata kachaykamusaq. Charay onqoykunas, hermano, estaban peores amunqa. Pero ama kanman charicho, hermano. Mejor chay onqoywan ripunayki, pero fiel Tata Dios. Imaqtintaq kaykuna pasashan porque kay llaqta mana kaq Dioskunaman q'umiykukun. Hasta sutinta Yesumanta ruwayguspa adorasanku ni siquiera chayqa kaqchu. Chaymanta Tata Dios paq piñakuynin hamusan kay mundo entero. Amén, hermanos. Si taqchus nin uyariskunan, si taqchus sutita o qarispa chay aylloqa kutirimuanman, mañakuanman, mask'awanman, saqra kawsayninta saqespa chayqa, noqa hanaq pachamanta uraykamusaq, huchasninta nin perdonasaq, hallp'antapis nin sumaqyachisaq chayqa. Sichus nin kay llaqta, kay palabrasnita uyarisqanrayku nin, noqaman kutirikamuanman nin, ñoqapis nin qanman kutirikamusaq. Imaynatataq Tata Dios palasasunki, pero runaqa ni chaytapis kasunchikchu, ni chaytapis uyarinchikchu. Kunanmanta pachaqa nin, hermano, kunanmanta pachaqa qawamusqaykipuni uyarimusqaykitaq allin kaq chiqa kaq mañakuyniykitaqa nisunki. Ahí está. Se qan, hermano, chiqa kaq mañakuyniykita nin uyarisqayki, noqa qawamushayki, imaynatachus mañakuanki. Payachan, hermano, imaynatachus kawsasqaykita, imayna yuyaywanchus hamunki, imaynatachus qaparikunki, imayna sonqowanchus hamunki. Payachan, pero nin noqaqa uyarisqaykipuni mañakuwasqaykitaqa.
pi causan sutinman kunanqa kay templotaka nin aklakuspa kayqa templo tata Diospata yupaychana wasin ichantapis qampis tiempollantaq kanki kay wasimanqa mana hamunchischu hermano parlakuq mana hamunchischu cuentanakuq ma hamunchischu kuchichanakuq ma fiestaman hinachu hamunchis machakuq tumakuq kay wasimanqa hamunchis kay tata Diospaq sumaq k'acha palabranta yachakuq kunanqa kay temploqa nin aklakuspa akani noqapaq chaypi nin wiñaypaq sutiy kananpaq kay peqa hermano tata Diospaq sutinta yupaychananchay tiyan mana kay ukhupi kananchu tiyan ni ima ídolos ma kananchu tiyan ni ima hermano mundumanta ichita apaykamunanchikchu tiyan kay tata Diospaq yupaychana wasinman tantakuna wasinman y kaymanta hamunchis chay kawsaq tata Diosninchikta yupaychaq hatunchaq qaparikuq y qaparikusqaykitataq tata Dios uyarimusunqa pi causan hermanos sutinman kunanqa nin kay templopi noqa kasaq kunanqa temploqa también qankallankitaq ama charayku noqanchispi ni ima ch'ichi kachunchu ama ni ima lanti kachunchu noqanchispi porque noqanchis kanchis también chay templo Diospata kay chukcha puntaykimanta hasta chaki puntaykikama y tata Dios hermano bendecisuchun y kallpata qosuchun ama iskayrayaychu chay qatikuynikipi munasqa kawsaqi munasqa hermano kayta nin tata Dios sichus kay llaqta ñuqaman kutirikamuanqa noqapis kutirikusaq payman kunan noqanchis hermanos ni kay ayunuta ruwananchis kashan 2 el 3 el 4 ichari maypich 2 de enero el 3 de enero el 4 de enero haqay guerralomapi mana nima lantito qarispachu risunchaq sino noqanchisqa imaynatachus hermano Moisés imaynatachus Elías tantaygurqa urqu puntaman qaparikurqa Elías nin pararayku y parataq nin hermano orashaqtinku cataratas rikurimurqa phuyus nin y tata Diosqa uyarirqa chiqa kaq mañakuyninta kunankama para ma allin paramunchu mana para kanraqchu pero estoy seguro hermano que hay palabrampi confiakuni tata Diosnipi y siempre cuando orarqanchis hermanos para amor sí o no hermano ukurerqa mayhinata runa y creeni también que hay 2 de enero el 3 el 4 de enero haqay guerralomaman wicharisunchik umuygukusunchik qaparikusunchik estoy seguro hanaq pachamanta tata Diosninchik uyarimuasun chay qhipa kaq paritata tiempumpi paraykamunqa y aún poqonqaraq chay sarayki chay papayki chay triguyki kawsakunaykipaq hermano en Cristo pero tukuy sonqetunchiswan mana nima lantita pakuspachu sino que yachaspa que tata Diosninchik hanaq pachapi kashan uyarimuasunchik tukuy ima mañakusqanchikta así que hermanos yo sé que kay 30 de diciembre vigilia kapuanchik mana rikunkichu ni ima arbolitusta nitaq ni ima lantita kay ukupi rikunkichu ñuqanchis yupaychasun haqay kawsaq tata Diosta mana waq iglesia sinachu chay pesebrinkuta imaynatachus sigue qatishanku chay paganospata Diosninkuta hinachu noqanchisqa ruwasunchis kananchis tiyan k'anchay y rikuchispa chay k'anchay kikachi kasqanchista noqanchis kay hallp'apata kawsayninchispi amén hermanos así que hermano prepárense toda la iglesia tukuy chay 110 avanzadas maypis kashankichis 110 avanzadas preparakuychik todos debemos estar ayuno de 3 días 3 noches acá y guerra lomapi monanki insantin diata ruayta yaykuy kinsantin diama si monanki yaykuyta uj diata yaykuy si monanki iskay diata si monanki kinsantin diata yaykuy hermano ama mancharichu mientras que kay mundo lantisninkuma yupaychasanganku noqanchikta tata Diosninchikta qaparikusunchik chay 15 día chay 15 tutapi kay año 2013 apanapaq uj evangeliota willamunapaq qallariykunapaq panachakinchiswan kay 2023 ta noqanchis hermano tata Diosta qatinapaq mana kay chakinchiswan nima lantiman saruykunapaq tata Dios hermano bendicichun kay palabrata y tata Dios hermano qankunatapis kallpata qosuchun amén hermanos ni tata Dios kuyarikuchun kay Bolivia suyunchismanta amaña qankunaqa lantisman q'umiykuychikchu t'aqakuna kachu tal vez qan hermanituy católico inconverso kanki t'ukurinki kay palabrata hampuy
Tal vez kaninki, pero pastor, iglesia y peca, sigue kaikunas tian. Losi chay iglesia y kimanta, no mismo niki, losi. Creen que kay iglesia y kipe ajinata, pinusta ruashanku, chay achanchatikuntas, regalo de cambio ruasanku, chay día hermanos ni panetones kurenga kaimanta. Creen que chayka alguien cascanta. Ñuka kankay manchayka cuentata kokuspa. Loxipuyman, ayqikuyman. Machaywanka akakushanichu Dios manta, sinoga akakushani chay paganuspaj hermanos ni ususninkumanta. Manoga akakusakchu, sinoga akakusak chay manakaj ruaykunaymanta, señor nitaka siempre mayllapipi chegakajmanta maypichazi kuchiwanga chaypi sirvisa tata Dios nita. Chayta nita munayka hermanos. Amén hermano. Así que ministerio Jesucristo rompe las cadenas. Que esta palabra sea de mucha bendición, sea de mucho ardo y que Dios los bendiga grandemente. Que la paz y el comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Que Dios los bendiga.